Ebi n'ebindi bitandikire n'okushaba okwebembirwe Right Reverend Gada Kanjuna omureberezi w'obureberezi bwa Kigezi. Kugera ekiko ezabafisha ko ba Western Region tunamari amareberezi 16 tugera ku 15 Bishop yareberera kwa speech no kugambe byakoze no burikiza obare myaka 14 izo uri gukora kugamba by'abarwari no kwari kugambe by'amashuri no kwari kugamba rero umategereze ndikurikiza mwe barabagamba Omushaija wa Ruhango gasimira obureberezi obu ahabwe enkwatanisa eruho. Ruhanga obutuhereza natumanya akatumanya kare leka kwehindisa nari leka kwegaya aha okoli n'aha okotari kandi erizoba engire yaburirwa twakisimira Ruhanga kandi sima obukago bw'obureberezi bwa Kigezi n'obureberezi bwa East Rwenzori kishaba Ruhanga ngo mugumeho kandi ubwire kurika Ruhanga twitabira so. Obureberezi bwa Kigezi buvire n'umyezo omukago gwabo n'obureberezi bwa East Rwenzori kandi aba batireho omuganda gwo kugumiza no kufunduza ekanisa ey'obureberezi obu. Kandi tusima n'omureberezi wa Kigezi n'omureberezi wa East Rwenzori okwiguraho mukago obu n'obuzare burukorwa abareberezi bombi kandi babugumizamo n'agandi mareberezi ekanisa negira obusinge ihangane rigira obusinge amakani gagira obusinge nangwa ne habamo na exchange y'obwegese n'ebindi nabwo cyo twasima Ruhanga kandi tumusima munonga ateniho garikira Ruhanga mutongerere amagara kandi amuhereza obwenge burukiraho kugira ngo ayibembere y'abantu be kandi bagume boyine obusinge kandi barije. Sente z'okurenga miliyoni 7 nizo zishorozibwe kandi ezo nizakweraho omurimo gw'okufunduza ekanisa egi. Omugani makuru abebembezi omu district ya Kyegego abahijurwa obutaronda bururu bw'ediini n'enganda oburikubaasa kubaganisamu abantu. Ebigambirwa omu ishengerokazi wa Kyegego Honorable Flavia Rwabuhora mukoro gw'okurundana sente z'okumalira ekanisa yawe Yanjare Church of Uganda erikushangwa omu busabadikono bwa Karwenyi omu district ya Kyegegwa. Twita mu politics abo kutondora ebihimba oli mwana woha oli mwizukuru woha oli Tanzania woha oli Uganda woha oli wadiniki nangwa ita politics tetugira dini yokombeka ekanisa egi ahimwe atushangisiriza turiyo ntwombeka flowa tuja kwiha altari tushore tuzaheru tukore na veranda. Reverend Eric Sandor Sabadikono obu ahijira abakristayo kombeka amaramaza garukuhisa mu kamekitinisa agayeta abantu gama mutembe musozi musoroze niki alikutembo garuche akureta matafala garete alhaiseta azheyo alhayeta azheyo endi Ruhanga esobole kube ente embuzi enkoko hamwe n'ebihingwa biresurwa okwiha mu sente kandi Minisita Bara Mubaragahare ojwekirwe Godfrey Tushabwe kurwa omu PLU ahireyo miliyoni 4 kandi Honorable Flavia yahaye enshahiga na 50 okuhera okumalira ekanisa ya Mukama. Kakanye kasete kano kajja kuwangulira ensawo isuka mu 10 kubanga zino sente ziri miliyoni 4. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Philip Murangira.